ayatutu ko no kase msucho ya tipchi ngunu ne kama we babasa gado sound suga mwene kase ngi nyimu dubu hwa ma potan kronyi usha pokoro hwa ayanga ha mwene kase ngi ko atoti alu lumu se ti se memga mba chijia ba nzoro mba wanga de hamuti ngi ko tseti yone msu ne shimati yawe Katite mawa machia Katite mawa machia jijinge amen Katite le ondu Katite ma Wae machia jijinge amen Ayira tere ho Bana tere ho Wakoro miwe Bana tere ho Baba tenge shinge mayan Chevere Ayira tere ho Gana tere ho Wakoro miwe Gana tere ho Baba tenge shinge mayan Chevere Maria ngo Yesu Kristo ngo Mama elimse gaeta enete ganda pezetema emengu go ka ulo zai Maria ngo Yesu Kristo ngo Mama elimsan gayota enete ganda pesetema emengo go
Bakachomi tere menda izeo kaemne uwe ondi tere ondo mare jayumo amare erimdowe o unana yima ngai bakachomi tere menda izeo
Yumba yane mone ave nyongo. Yumba kwewe kwo babe she umamo. Baje wewe mo olivaye kirango teo asuri ate undo sewe amba samwe egwaye bende mealo peka mase undo mobe kwa embame moya taene oemba ogakwa yuma yane mi moyongo ame mango yuma kwewe kwe o babe she umamo baje wewe mo olivaye kirango teo asoli ate undo sewe amba samwe egwaye bende meano peka mase undo move kwa embambe o moya taene oemba ele saesa te sawa o jene wango sembe onenge na jakwa ojuku pero ase orote oro sama dame tonongo nyango yo jakwa ojene kwa emungwa checha wa yobe mama tabe shima ganya mako choyotiwe oire saesa ete sawa ojendea anyo sembe onenge na jakwa ojuku pero ase
o